Всем привет! Как ваши дела? Я участвую в марафоне «Английский за неделю», и сегодня мне надо снять видео про present continuous. Поехали! The present continuous tense. Действие происходит на данный момент. Іс-әрекет дәл қазіргі сәтте болып жатыр. Now – сейчас, right now – прямо сейчас. At the moment – at this moment – на данный момент. Look – смотри. Listen – слушай. Today – сегодня, still – до сих пор. Как и во всех правилах, здесь есть своя формула. Positive senses – subject plus to be plus verb plus ing. I am eating. She is eating. Negative senses – subject plus to be plus verb plus ing. I am not eating. She isn't watching. Questions. To be plus subject plus verb plus ing. Is he eating? Thank you very much, my followers. Bye bye.